Abana aba barjiro makagabo bari kuza kushenya enku konkabona tubagarukire muka banyuma yo kugombina ebari kutimba mu feza bakasiga byijwire mu amizi ndio mu mwanya ngire kwinga bongire kwija akantuka nzabasaha n'emwe abana ngo bakumizi niza kukaho sanga abana banje n'abana bo kumita n'abana banyabuzare banje abo kumita shinku tubihamu konka abagiga bizara batimbe feza zabo binabanga kubitabo abana bitu bahwiririmo ferwa abana basatu ahabwe kinombe cyaba bakusiga batimbe feza batakwenda kusangira ntura tuyiro busasa bwa mani ahabwe icyo government giro kuyakireba etuyambe muri ngo nkogo na yitubuzumazuma abazire buzumazuma twekera amabere turiyo tubona sasa munonga abazire n'abatura bajumirira babona bari kutimba feza bakasiga byina byeshami ebimazira amatungo no kohoka n'amagara g'abantu turyamye ureberi tureba mu twatigaho turimbe na polisi yize nenda kucebera Dr. Ronara amaze mitume na yende mitwaro nsanzu umuntu n'uryo wagwerigo kintu no teterekanise atamune byo muri batongera ubusasi ababo kutimba amafuti obatimbisa skavieta obabitiho mugume musangire futi byanyi abo kuba byatumarira abana abebembezi begombora yabahanga ahwihane rugwire bajango baza kurabihekeragira umukanso okufubira abo bona abari kutimba feza bakasiga byina bitatabere ito nkabebembezi kwaza kusitama twatensa twatahekeragira kitu omuntu aratimbe batimbo mwitaka rye akubantu baba mushashwire sente barugambine kwigaze bine arabatabyigize ga government ntugitero muranga twatayo mushango gwitu babase kutugwakira bagambo na Deusdedit kabireho orukurre byo kutimba feza mu district ya Bweju kandi yaragana so kutandika kushomesa abatembe feza omugasho gwo kushweke byina bari kuzitimbamo ito twashashana n'abaferirwe nk'abantu on individual level kandi as budemics nanita twashasha kandi nawe we need we want to encourage abantu ngo baberi garayized ku avoiding ibintu nkebi ebya abana bafire babiri bazarwa hamwe kandi wakashatu no munyabuzari gasha kwa Juliet Charles Sima.